dok ngin ya sha habanda pun klam Sajian lakar pat biang yegi players berkhoi bagi ubah bania rungno semadan.
Desa jisin la kerpat biang ye ki tim ki bani shimenta tournament menta ka sep kin so halo kin so bha nya long ready no se sa shi pangar phangin yo banya sedang no ini ka tournament tol kerpat ru ye ki para members Badan lah ni kumju ru ye kinong PK begin yarung no support kan ka galeri kadang bun ki jaka ti hak bai dei ba kan ka program ke mementaru kumju kan ka tournament kan dei ka kan don ka live stream ka batisi TV
Te hak bai dei bagani ka ton ban long mentak. Ti gidon borkhoj khatsan teli ki team. Te la kerpat ye gini ki team borkhoj ba kin long ready no tingi sakhot ye phi yue pe gi wei rang ba phin yo banyarung lang sini spo madan. Ti ki team berkhoi ki ba simenta hang ni akarteng jong ni ki team galong Young Guns, Spark Junior, Switch Lane, Warriors, Jingtang Brew, Brotherhood, Seng Samla Jiao Preng, K Rai Mohot, kita gede Nagaliang Jengki men's team, te Nagaliang Jengki women's, kita moro kita riu tuli Beningkong di Sisterhood, Bar Teli Kawai, Balai, Basau, Nangkeu Irat, Basan, Ball Buster, Banriu, Sporting Spirit. Ikini bro khatsan sobhaban longgibala kre tingin sakhot yepi sashi pang arpang bandrung no sini samadan. Khôn keri ku khôn prinsi ku klur keri Check. Hello. Hello, check.
จะเป็นเรื่องก็เดาว่ากี่ควรพรังสีกี่ครูกะรีอย่างนี้บ้านลามเลินตีขนมบ้านยังรักและยิ่งหลงเราอาลากะจังกะรี อย่างนี้กี่คนเคยสิให้อยู่ดีๆก็เส้นเรียวลงกันเป็นลาดพร้าวอย่างนี้อะไรเนี่ยตุลีรัตตะกีตาฮากระบอกรัตตะกีตาฮากระบอกกระบอกกระบอกนาพังกระทงนาดูมีชะดูสมีกระแหลงโซดองกะรีคาซีกันเวนกี่คลาวกันกี่เมา Captain of the case here, number 12. Captain of the case here, number 12. Jagan rupa gerbang Hamadan ma alingin mi kawengin tililang Terata kita ha kebom Terata kita ha kebom Bintangin ke luput lusan Bau belai ula akar peng Terata kita ha kebom Terata kita ha kebom Kabang kadai kasya Yang iki kon kasi Kayu dipi Kaseng real lom Kan pelat pau yang i Alingnya tetli Terata kita ha kabong Terata kita ha kabong Kabong na panggatong na lumingi siya doon sa mikaleng sa ng karikasi Ganawin kiklaw Gan kikimaw So baha kinongkit kam jong go UDP bukin rungos po. Kinongkit kam like no ki samla. Ganawin kiklaw Gan kikimaw Sa sisimpat Kanyang kadaw Ganawin kiklaw Gan kikimaw Bamkan sawa Kanyang kadaw Sempang isin na kidak isin tinkren joka jingma Kiu Kumuki kmak kumhin penat Penum sakot haka pos niramya Hey ban shot Tendat him day haka bom Hey la hop ngin ai wai shall away
Delhi yang hi kita ruas pun Banten abye Namarla jingkit lengi tat pasyom kulai na jay to bakati He buram banklet nombet Hagabom Hagabom He bandeya ka horke Hagabom He ngimrila ka buram Hagabom Hagabom He ngine kiril like lucu nom Hagabom Hagabom He ngimrila ka buram Hagabom He ngine kiril like lucu nom Oh, kill Hagabom Hagabom Kill Hagabom Hagabom Kill Hagabom Halo. Itim kilau ki belapan kre luka. Kenang ba dalawan ki kendon kilendam. Bapin yo ya line up na. Dahu siar bahaya uta ukertong Haswa bangkat tin hadin padaling kedong Hakabam 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 Ukendang kwa neka ujai Kentin penbit wang la batai Wei bala biang la usai pan Syariat jeliu ya pi untan Hakabam 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 Dapat dabi syar ukaman ukadiang Uno ukertang bapin persyang Ban kiu iran lasyai lasyisni Kajaj benriu kasih jangi Hakabam 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 Sashi senpan kabam kadang riu Pai bau babun ulah kendit benriu Anda tiat kam katakan kambha Syadu syakaput kabam kan sawah Hakabam 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 Kumnolop kabam hasnang jongpi Kasawa ne em kumbasawa syangi Tu ailat biang sementaka kenti Kabam kan sensyar ha assembly Hakabam 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 Ken mau ngan ong hapi tangkani La syai la syisi pin nang babi Tu ya jit beknya uni ukur
tong Ubayang yale na kasyap jong kabam Hakabam 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 Lama UDP kan ibu iping Kabam rukum jukan sawak lam jing ting Haki kam ki jam ka khai ka pateng Kabam kan sapiang keleng-keleng Hakabam 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 Habala biang kapur mentah Laukin dri bantes kembang Hangta kayu dipikan nesken Halakan nong rem anom lak penkelem Hakabam 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 Ubale bun kam bun ktin e upul tong To sa sisi na karpat yang ye gidi players berkhot bakin long ge bala ready tingin nyo no penyestang sa sipang ya kenika tournament ke jungi di gitu ki para members ke berkhot na karpat bakin sobha ban penpet lem ye jingdan kam boro ini chief guest jungi lajan poi ang hamadan Ukendang kwa neka ujai Kentin penbit wam la batai Wei bala biang la usai pan Syariat jeliu ya pi untan Hakabam 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 Dapat dah bisyar ukaman ukadiang Uno ukertang bapen persyang Ban kiu iran lasyai lashisni Kajaj benriu kasih jangi Hakabam 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 Sashi senpat kabam kadang riu Pai bau babun ulah kendet benriu Anda tiat kam katakan kam hai
Syadu cakaput kabam kan sawa Hakabam 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 Kum nolop kabam haslang jongpi Kasawa ne em kum basawa syangi Tu alat biang sama Tolong kerpat ya bro. Players begin long ready. kabam kan sensyar Chief guest jungi lapoi hang ni apo basketball court. Hakabam 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 Ken mau ngan ong happy tangkani La shai la shi si pin nang babe Tong injak punya sedang no. Ya kan ni katon beng jungi. Tining kong an khot iwei hadien iwei. Kawai ka team, hadien kawai ka team. Bakin rung hang ni apo kani ka court. To ngatai ka labiang te ngakerpat yaki team bakin line up hang ni hamadan dengan khot iwei hadien iwei te ningkong an khot chwa ya kani ka team bre na ki men's ningkong ka yonggan kin sobha ban rung no samadan Young Guns, Dalongi bala ready soba rungno amaran line up ya ani te baar nga khot ya Spark Junior soba ban line up no ne amaran balai switch lane Masau jing thang briu soba banan yang lain no shani semadan Brotherhood jing thang briu ke kamparon Okay. Sang samla jayau pedeng. Sang samla jayau pedeng. Soba line up no. K Mandals. Rai Mohan. Tojin thang brio rung no sipo. Rai Mohan, ada dan.
Timentangan khotno saya ki kentai sisterhood teli kawai Desazia Nangkiu Irat Ball Buster Bakadu Sporting Spirit Tonginyo punya sedang no ya kenika Tournament kejongi di kendiat kumbajulong di dan i program kendiat Syah bangin sedang kumbajulong lang mo kumajule na kapor di ningkong ning syabi ngai kuble ye pi ki players berkhoi ke be shimenta haganika basketball tournament bala penyai dak 17 not chlong dak youth wing jong 17 not chlong di hagaju kaporu ngai kuble ye chief guest jongi iba Eugene Son Lingdo ibde MLA nang tena po mauplang but hagaju kaporu ude way neki rang yele kai football bola represent ya kari India but bola wanraru ya kanam bak buram jonggari bak jai benriu ke jungi ha kani ka jingile kai football ha kani kari India hi brok way tingai khubleiru hangni ya ki rerong ba ke bai dan la hangni kapor iki members ke jungi borkhoj bade jongga youth wing ke bala penbet penbiang ya kani ka tournament di kumjuru ngidan hangni kimi jungi doktor kong stila bat kiwi gilong kemi ke baidan lang hangni kapor ngumla banjer keteng di ngai khubleiru ya i working president ki jungi iba Alan Tree di vice president iba Alan Tree di kumjuru ngai khublei khamtam ya i candidate jungi i Dr. Amanwar ibala penbet penbiang na kabenta kani ka tournament te dealing ba ka jungi ngisala ban penyat ya kani ka tournament ha kani ka 17 notch long tingi ai khublei pi doctor bat kawairu doctor hi hakpor ba ya penbet dilong ba habang ile kanu ngikwa banle ba kata ka tournament ru kan long ka bi isongkun bat ki khana ki baile kairu kina sotanat bat ki pajba ki bayon banya pe kairu kina sotanat ti kembang i menta kani madan galong gabla ipu iping gabla itanat bagla ai girong girup balale hi dai Dr. Amanwar ti kembang i juang na kapor sa kapor mo ba ki infrastructure ki sports infrastructure hi ki dibanlong ki babyang ki ba itanat ki ban attract sisha ya kita ki samla ki jongi bakin rung hapo kanono ka madan ni lekai but kaban penla ru yaki bakin la ban le bha banang yo ban practice khamha la dan ki infrastructure ki babyang ti nganum kan bukti shu ne ka por ti khanang ba ka por kanum bam namar ba ki players su atakin yo ban ya lekai ti ngakhot no shisnon shwa ya short program mi jongi ya iba GS War bain ya ka welcome others Kubli Shibuni Pigi Braidon Hangni Kamadan Baro. Na Riang Hangni on behalf of the 17 knots long youth wing. Ban I Kubli Yaki, Kibrala on Pnia Yakanika tournament, but Ban Plintanat Yakanika Hall, Yakanika Madan. The Nunkong El Sharp, Ni Priang Buram, but Ni I Kubli, a chief guest Dungi,
ibalong iba Eugene Son lingdo ibla platform balak ban poi hani kamar jaka jongi binlong chief guest te hakaju ko por ngi ai ibalong MLA jong kamau plang constituency bat hakaju ko por ngi piang burom i Dr. Aman iru ibali kandidat jongi nang ni iban salong hiu MLA jongi te ngi piang burom ni play ni participant player bar hat ki balai don lang ringkat bat ngi man dai la kajing pamdon jong phi kani ko tournament ngi num lawan pelong ngi piang borom ngi invitees ngi piang borom ngi referees bat ye ki pat baru kumju ki balai don ban sakhi kani ko tournament menta tingi ngi ai ngu ublai ru bura ai ngi kani ko baleng ke bapengat kenang mengila ban yo ya ka jingi la kai ke babit bat bobiang berhenti dan kan lang ya ki warau khat ki balai don benta hakin ka program tetang gini kentian uli un kerku ya pi baro iwe pa iwe ko le sibon to ko sibon ye balung te ka jo poru nyai ko ya ka Meghalaya Basketball Association ka ba lakloi banwan ban ran ya kane ka tournament ha kane ka bla penyai da kane ka 17 notch long kaman long na du strik adu sandrik ting ai ko ye pi bar khoi ki official ke balai don lang ha kani kapor official jongka Meghalaya Basketball Association nadu iba George iba kia bun hani mo to te ha kani kapor nga khotno sundan nama bangi dan ni bangin present ni kini ki boke na ka bantai kini chief guest mat kini ki ki rongba te nga khotno sundan ye kini ki members ki jongi bakin ai no ye kini ki boke ye kini ki chief guest bat yagi nigi balai penbet Kubre sibun te hangni ngi danru naga MBA mo I bado bengi jong ibadi we niki official jongka MBA te hangni ka por kamda pan slam an khot no shisundan ya te shopping nyo shai ka jingkren na I chief guest jongi tinga khot ya I Bahun Marwin Miss Bahun Marwin by in I ya gani ka jingwai ka ba ilapan kre check Check. Kastep ka bakmen ka basuk ya pi baro baka kerteng jonga ka dei Bahun Marwen ka jingruai ka bangan ai ka por ka dei risa bat ka dei na ka jing kowen ka jingruai ka ba ngan sapalat chiben ha ka por san beje ha ka sawa jam YouTube channel bat nganget ska manganyo ka jing kersian jong piru Mi kasmi lami usyar ula kin I tang jay ba lay ba jinkin o kishlay
oh yari sa hoi kiu ngin ya berta sao dong ngin ya sha habanda hun klam da thai oh yari sa hoi kiu ngin ya berta sao dong ngin ya sha habanda hun klam da thai hoi kiu hoi kiu nen ladam bat kalalan Shabom jukut ngin bret la jingku slai ya kamenta tu pen bha shadin ngin om pai oh yari sa hoi kiu ngin ya berta sao dang ngin ya sha habanda hun klam da than oh yari sa hoi kiu ngin ya berta sao dang ngin ya sha habanda hun klam da than yin bret jing ya shon jing ya bishni shabam tha ba shu gasni da jing it ba jing men yin ya shaki wei ru tu ai oh yari sa hoi kiu ngin ya berta sao dong ngin ya sha habanda hun klam da than sika la sam jing dum ka tam kin tin kha du ya wai tu ngin ya sha ngin le ngau pha ban sa kin mau la shai hoi kiu hoi kiu hoi kiu hoi kiu oh yari sa hoi kiu ngin ya berta sao dong ngin ya sha habanda hun klam da than kublai shibun hakabom Ta kublai shibun bahun marwin ya ka to ka jingrai ka basau tanat ka jongphi ti kumbai lapan paru bangin ya kersian lem ha ka baide pat kani ka album ka bain sapan mi ti nakal yang jongaro karpat bangin ha ban ya kersian khanang banang kantiu susu ya ka sap ka phong ka ba phi phidan ti sasisen gan chu khotna sundan ye i chief guest jongi iba Eugene Son Lingdo by in Sobha Pan Ai Yaganika Jingren Gajongpi. Kublai ba pijai ni jinglang. Ni kau ni siap ngai ngu ublay try kenrat ba ngila yo ya kani gasngi kapa ipo ipeng bang nyadon kat menta kumne. Tengai kublai ya kayut wing jong ka North Shillong kabla kot sumbai nga banyadon mentalang ha kani ka jinglang ma play ya kani ka basketball tournament. Bang ai kublai ru kamtam ya kirang ba nadu iba alantri kirang ba shnong kilong kume wat kamtam ye Dr. Amanwar. Baje pi kamtam kinong ilakai.
Sikadai kalong kapasok kuman yang bangandan bentalang hakum kani kasengi. Nga long ko mga long ru kanong no kajing pla. Kajing ilakai ka sport hi kapenlong yang aku mga long mentaru deling ba kajing ilakai. Teng ngangit scam ba ha kajing im kajongi kibreo. Habaya day kamtam bat ki samla ki kena arit kajing ilakai ka sport kalong kawai si benta kabaai kajing hikai kabakrao haba kai day bat kamtam man ong no banlong kata kajing long jong unong yalam ka youth sports and leadership ha kajing im ka school kala banikai mo katu kat ne hendrai lingba kijing ilakai ngikin du ya kajing long ka bakrao nomor ha kajing ilakai kadon kajing job kadon kajing rem habang itre sitom manyo man kayuso ngirem kadon kajing hikai ka bakrao kata kamtam kabaidai kum kisamla kibakwa manlong lese kita kinong mikmat hapo kisnong kitao lene aga jalai brokawai kata kalong kajing songret humility habang iyo kajing job ru kalong gajuhi ka humility te habang iyo dona kikinhon kibaper habang yelakai ngikindu bun ki jinglong tang para hapo ko ke tim ngidon ke jinglong ka kabaya per sikadai ba kumno bangila banya dai iwei pa iwei bangin yo ban khay yu tau so kata kajing trailang kajing sya tengas ngobon ong ba nga ai kublai khamtam ya ka youth wing chong ka UDP not Shillong bagi perlong ni kum kini kijing elang bah kini kijing elang ki kena kilo yo kam ndai tong pin iya la kasap kapong hendai kiya banyo ya ta ka jinglong ka jingman bakadai ha ka jinglong breu ka jingman nang no ka character building lingba ka sports tangai skamba kini ki nong ila kairu kanlong kai ka ba kraw ka ba ka jingman toy ka ba pio Barum day naman tatang kijong kiniki kena samlarang ba ay kijongi. Henry kajing lakay sports kaday naru kita ki hybrid ki basyang ang tay. Nomor ba haka sports. Kalong kay kapa nga naka experience ko jonga. It is a performance based judgment. If you can perform, you're recognized in society. If you can't perform, you're discarded. Tekalong kay kaba kamtam bay day but ka mentality jong ki kana ay jongi. Takadaw habay day baka sport ngidi ban inbuilt yaki kana nado baki dang yarit. Kanang baka to ka character ka mentality jong ki kanong kaba klan haka jumut ka jong perkat ka jong ki habaki kendo ki jong ki paper. Pilaban yikin do ki abuse, pilaban yo ki jingero. Henry kumno pishim ya kita mapen kentiu yule dia. Tengas ngau bakini ki ki baro kalong ka character building namata unong mi khamat ubakhrao. Tangai skemba kani ka jingelang kani ka basketball tournament bala pinya da youth wing halor ka jingelam jong i Dr. Amanwar kanlong ka ba saiso ka jingjop namata jong pi baro. Pangakit pok kirwiang ru namanta iway pa iway team mat kan thai bat chenrang ba pinyo yo hi ya kajing jom but kumjo ngashim yagani ka kaburu ban declare yakani ka tournament bakal play kublai shibo ni pikaw to kublai shibo ni samla Eugene beri chief guest jongi dikit jingkren ki jongpi kron ki personat ado kata-kata bat ki ai mensim hiru yangi
igini ki players baro te minta kamda num kwa shoban penslam ha bede bakane program tenge skam ki players su sobhawan ya sha satang shi minute al minute tinginyo snanya ka jing ai khoblei na i Dr. Amanwar ibede i candidate jong 17 notch long. I kongsan badon burom i jongi iba Eugene lingdo iba ngiatip lut ide iwe negi klor jong jela hakam elekai football baju marwen ibade nong peniat jong keniga jingyalang but kumjuru i president jong ka Shillong North UDP circle hangne hapo kathan ka jongi waro kirang ba ki badan ringkat bat ngia kani kapor nado iba alantri dekhar iba dei vice president jong UDP ki rangba snong ki badan kani kapor ki officials naka Meghalaya basketball association kini ki teams kinong ilakai na ki teams ki ba fair baro kayang hang ni nakabenta Youth Wing Shillong North Circle UDP Ningkong ning sharp yang ai kublei ya i kongsan ni jongi chief guest si jongi by Eugene lingdo ibakloi bandan kat bat ngie kum kani kapor but marsen pete bi hi ila ai ka jingkubur ka jongi but ngi pen pa sa ya ka jingkublei ka jongi ya phi kublei shibona ba phi dan lang dan rekat bat ngi ka kapor ka jing don ka jong phi ka ai men sim ka pen shit ram ya kini ginang ila kai ki badan hang ni but kumju ru ki officials but kini ki bin nong pet kai ki badan lang bat rekat bat ngi ka kapor kham tame gini ki samla ki jongi na po Shillong North UDP circle youth wing ka jing khublei ka bakong sanru ya ki officials ki jongi nado i tournament director ba George Lingdo but kini ki officials ki badai na po Meghalaya basketball association ki bakloi bandan lem dan dekat bat ngi ban peniat je kini ke tournament hakarukum ke badai ke bayat bet ke bayat renti kini ki teams bar khad kenhon ki baper ngai hublei ye phi bat ngi kit bok kit riang ba ai ba ki ba serkhai tam kenyo yakanam jong ke jingjom kinong kit kam jong ke UDP hi barok koi nado ka Shillong North bat ki na kiwei dai ki circle ki baper ki parlok parjor ki jongi ki bale ikan ni ka sound babari khongna ka chingkublei ye phi bate CTV ki lat pathai kubor both print and electronic ki parlok paro bat ki baidan lem dan kat bat ngi ka ni ka por ngi ai kublei ye phi but kumjoru ngi ket bok ket riang ye phi play track and rat un riun sumari phi paro tangini tien kublei shibo ni phi but ngi kwa ban sedang no ye ka tournament ha ka por ka bangi lai pen bet but ngi pen pauru ka jing kublei ka kerpang ya baro kini ki peniat ya kani ka tournament namar ka jing pen kre kelalong ka ba kham janai wat kilai pelut ke por ke bor ke jongki wat kila ai ke bahatam bat ngi i menta ya ke e ke ba philale ngi i menta kasni kalong kumni ka jinget ka jong phi ka jinget skam ka jing shit ram ka jong phi samla hang ni ka pen long i kani ku boleh sibun na to ku boleh sibun doktor ye ki kenden ai ku boleh ki jong phi te kembangan sipen kan mau phi hang ni ba Dr. Amanwar la di way ni ki player basketball ba kani ka madan la di ka way ka madan ka ba ki laji im nadu ka por ba dang khna ti na ta ka daw ka por bangi
ya song banyak perkat nak ega program baka youth wing ka kwa ban le nak banta kani ka bandan gi activities nak yang jungki ti Dr. Manwar hila shoes ba ka basketball ka de ka wei ka ba ni kwa ban penle kani ka program ti kuble shibo ne doctor ti menta ngila poi sya ka banta ka bakut bat ngan IT no sya ka MBA sya official bro bikin penya ya kani ka tournament tengah kerpat ye kini players sebayang niru nak kilala ban ya songno segi jaka song jong pi tibat kasyaru ngila penkre nak bentar jong pi boro ti gitu giba ya gitu ki para members bayi kini ki invitees berkhoj kin sobha ban shemhi ya kasya nang ni napo kasya bangila penkre ani apo ti pila banwandi shani shamadan namar ba hangtu hapo ke room kolong ka bakhamret ti bi ngathai kan kam sitom mengin ya song apo ti seme ka sana po te sawana sne sha bar pila bandi ang ni ti ki players bukhoi te pila banya song no kana mengin yo ban ya sedang no ya kini ka tournament dengan IT no hang ni ya sya ka MBA siki official ba kin penya ya kini ka cingalang te karparu ye ki volunteers ki jongga youth wing kin sobha ban ya lumno ye kini syuki kebedan hang ni kanang bangin yo banyak sedang no ya kini ka basketball tournament. Kebetulan pun.
Amen.
Very good.
Thank you.
Bạn mau bạn. Nhớ thế nào? Với không mạnh thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Terima kasih.
Hey,
Shot clock 9 seconds.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jangan